salomingizlar. Bugun biz FNAF 2'ni oynayotgan bo'lamiz. Biz FNAF 1'ni bitirganmiz. Так, bu yoqda новый mexanizm, bu yoqda eshiklar jabug'a bo'lmaydi. Bu yoqda eshiklarning o'rnida mana 2 ventilyator, ya'ni mana проход. Так, tushuntiring sizlarga, bu yoqda o'ta новый narsa. Mana bu yoqda eshik yo'q ham. Agarda bir misolga o'sha to'y animatroniklarga to'ydagina игрушечный versiya maska kiyamiz. Так, визит аниматроники, сломленные старые аниматроники, тоже маску надевать etamiz. А если marionetка bo'lsa, onda o'sha shkatulkani завязать etamiz. Balon bo'yiga mana bugan тоже maska надевать etamiz. Mangoga da maska надевать etamiz. Aytmoqchi, Foxy maskadan ko'ra oladi. Foxy, сломленный Foxy, old Foxy. Их название сломленный или old. Old Foxy maskadan ko'ra oladi. Marionetkada maskadan ko'ra oladi. Ikkovi de maskadan ko'ra oladi, al qolganlari bizda animatronik deb qoladi agar maskani надевать etsak. Bugun tushuntirgan chiqarim sizlarga. Так. O, saat 3 bo'ldi. Bu обычный FNAF'dan erta bitadi bu. Обычный FNAF полminut o'tadi, bu 3-4 minut o'tadi. Так. Bonnie. O, Bonnie, salam. Salam, bратан. Mango, Wizards или Opa. Так, hozirga mana hech kim kelgan yo'q. O, salam Toy Freddy. Завидите тик. Toy Freddy, кетчи, братан. Saat 5. Bu o'ta yaxshi. Freddy ketchi var. Так. Фредди. Outworld наконец-то уже. Ну, екінші ночта уже Фокси мен Манго атаковать етеді. Манго Фоксидің той версиясы. О, загрузить это. Так, екінші түн. Ну, әзірге бәрі жақсы. Әзірге бәрі өте жақсы даже. Так. Әзірге все прекрасно. Так. Сағат 1 болды. Опанан, кім бұяқты? Ну, Бонни не особо опасный.
Так. Бонни. Опанан, манго. Так, шкатулкаем зарядить этим. Чика. Так, мините. О, фонарь. Давай, Бонни. Давай, кискал. Ана Бонни, скримерында Бонни ғана движется етеді екен, ә? Опанан. Так. Екіншінің кішкене долгий екен, ә? Так, бағана ғана. Ол неде тұрады ғой? Бағана ғана Чика телепорт жасады. Так, сағат 4. Сағат 5. Так. Так, Манго. Фокси. 5 секунд держать етемін. О, 6. Жақсы, 3-ші мен 4-ші келесі видеода өтетін боламыз. Баршаңыз көргендеріңізге рахмет. Сау болыңыздар.